하나님의 말씀은 지켜서 행해야 되는 거예요. Тэгэхээр бурхны үгийг сахиж хэрэгжүүлэх ёстой байдаг. 다윗은 솔로몬에게 하나님의 명령을 지키고 하나님의 길로 행하며 기록된 말씀대로 살아가라고 말씀하고 있잖아요. Тэгэхээр Давид Соломонд хандан хэлэхдээ өөрийн бурхан эзний зааврыг дагаж замаар нь алхалж бичигдсэн тэр тушаал зарилгийг нь сахих гэж хэлж байгаа. 네가 왕이 된다 할지라도 Чи хаан болж болно. 말씀 위에 있는 사람이 아니라 말씀이 너 위에 있는 자체가 되어야 된다라는 거예요. Гэхдээ чи тэглээгээд үгийн дээр зогсож байгаа хүн биш, харин үг чиний дээр байгаа гэж хэлж байгаа. 왕은 엄청난 권력을 가졌기 때문에 자기 말 한마디면 백성들이 다 움직이게 돼 있잖아요. Тэгэхээр хаан гэдэг хүн чинь хамгийн дээд эрх мэдэлтэй байгаа учраас нэг үгээр ард түмнийг хөдөлгөж чадна шүү дээ. 그러다 보면 자기의 말의 권위를 가지고 행할 때가 있다라는 겁니다. За тэгэхээр ийм байгаа тохиолдолд өөрийнхөө үгийн сүр хүчээр үйлдэл хийх боломжтой. 정말 위험한 것 중에 하나가 그거거든요. Үнэхээр аюултай зүйлсийн нэг бол тэр 내 위에 하나님이 계시는 거예요. миний дээр бурхан байгаа. 나보다 더 위에 계신 분이 하나님이신 거예요. Надаас илүү өндөрт байгаа нэгэн бол бурхан. 내 말보다 더 중요한 것이 하나님의 말씀인 거예요. Миний үгнээс илүү чухал зүйл нь бурханы үг болно. 그렇기 때문에 솔로몬에게 이 말씀을 하고 있는 겁니다. Тэм учраас Соломонд энэ үгийг хэлж байгаа хан 네가 비록 왕이라 할지라도 чи хаан болж болно. 너는 그 말씀을 지켜 행해야 된다. Гэхдээ чи түүний үгийг сахин үйлдэх ёстой. 하나님 말씀 앞엔 네가 종이고 그 말씀 앞엔 순종해야 된다. Бурханы үгийн өмнө чи бол боол зарц. Чи бурханы үгийг сахин үйлдэх ёстой. 아주 강력하게 말씀하고 있는 거잖아요. Тэгэхээр маш хүчтэйгээр энэ үгийг хэлж байгаа хан. 그러니까 너도 하나님 말씀 아래 있다라는 걸 잊지 말아야 된다라는 겁니다. Тэгэхээр чи өөрийгөө бурханы үгийн доор байгаа шүү гэдгээ битгий мартаа гэж байгаа. 우리 모두도 마찬가지인 겁니다. Бид бүхэн ч гэсэндээ адилхан байна. 우리 모두도 하나님 말씀 아래에 있는 거예요. Бид бүхэн бүгдээрээ бурханы үгийн доор нь байгаа хүмүүс. 이 말씀 위에 서서는 절대 안 되는 거예요. Энэ үгийн дээр нь зогсож байгаа хүн болж болохгүй. 왜 사람이 구원받지 못합니까? Ягаад хүн аврагддаггүй вэ? 말씀을 밟고 있기 때문인 거예요. Үгийг гიშгэж байгаа учраас. 말씀에 굴복하지 않기 때문인 거예요. Үгийн өмнө буулт хийхгүй байгаа учраас. 모든 사람은 말씀 아래에 있는 거잖아요. Тэгэхээр бүх хүн үгийн доор байгаа шүү дээ. 왜? Ягаад 우리를 지으신 이가 하나님이시기 때문에. биднийг бүтээсэн нэгэн бол бурхан учраас. 나에게 필요한 모든 걸 공급하시는 이가 하나님이시기 때문에. Надад хэрэгтэй бүхнийг хангаж өгдөг нэгэн бол бурхан 그렇기 때문에 учраас. 우리는 하나님 아래에 있는 겁니다. Тэм учраас бид бүхэн бурханы доор байгаа хүмүүс. 다윗은 그걸 깨달은 거예요. Давид түүнийг ухаарсан байсан. 그래서 아들에게 이것을 이야기하고 있는 겁니다. Тиймээс өөрийн хүү тандан үүнийг хэлж байгаа. 이와 같이 구원받은 그리스도인은 말씀 아래에 있고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아야 되는 거예요. Үүнтэй адилхан аврагдсан хүн ч гэсэндээ энэ бурхны үгийн доор байдаг хүмүүс байх нь энэ үгийг сахиж үгэнд дуулууртай байх ёстой хүмүүс байх нь. 다윗은 왜 이 말씀을 그렇게 중요하게 여겼을까요? Давид яагаад энэ үгийг тэгтлээ чухалчилсан юм бол 다윗 자신도 이 말씀에서 어긋난 때가 있었습니다. Давидын хувьд энэ үгээс гарч гажиж байсан удаа 그 байсан. 말씀을 벗어났을 때 얼마나 큰 고통을 겪었는지를 다윗은 잘 알고 있잖아요. Үгийг зөрчих үед ямар хүнд зовлон өөрт нь буусан бэ гэдгийг Давид мэдсэн байсан. 밧세바 사건이 있었습니다. Батшебагийн үйл явдал 우리아를 гарсан. 죽음으로 몰아넣었던 일이 있었습니다. Өөрийг үхэл рүү түлхдэг тийм үйл явдал болсон. 그 결과 자신의 가정뿐만이 아니라 그 나라가 얼마나 큰 고통을 겪었는지 다윗은 잘 알고 있었던 거예요. Тэгэхээр энэ үйл явдлаас болоод Давид өөрөө ч гэсэндээ өөрийнх нь улс орн ч гэсэндээ ямар хүнд хэцүү байдалд орсон бэ гэдгийг Давид мэдсэн. 정말 뼈저리게 깨달았기 때문에 솔로몬에게 부탁하고 있는 거예요. Тэгэхээр өөрийн яс маханд шингэтлээ үүнийг ойлгож ухаарсан учраас Соломонд үүнийг ингэж чухалчлан захиж хэлсэн байна. 우리도 많은 경험을 해봤잖아요. Бид ч гэсэндээ маш их зүйлийг харж мэдж байгаа. 하나님을 떠나서 살았던 우리 인생들 무슨 행복이 있었습니까? Бурханаас ангид, бурханаас хол хөндий амьдарч исэн бидний амьдралд ямар ар жаргал байсан бэ? 우리의 마음에 늘 고통이 있었고 Бидний сэтгэлд үргэлж зовлон байсан. 늘 아픔이 있었고 Үргэлж өвдөлт байсан. 정말 웃는 날보다 슬픈 날이 더 많았다라는 거예요. Үнэхээр инээх өдрөөс илүү өө гашуутай өдөр олон байсан. 웃음은 잠깐이었고 Инээлт бол түр зурийнх байсан. 고난과 슬픔은 인생 가운데 쭉 있었던 겁니다. Зовлон, өө гашуу гуниг бидний амьдралд дүүрэн байсан. 그러니까 솔로몬도 그것을 고백하잖아요. Тийм болохоор Соломон ч гэсэндээ түүнийг өчтдөг тийм. 인생을 쭉 살아나놓고 보니까 Энэ хүний амьдралыг туулаад үзэхнэ. 자신의 모든 가진 것들이 헛되니 모든 것이 헛되다라는 고백이 절로 나오도록 하잖아요. Өөрт нь байгаа бүх зүйл эцээц хоосны бүх зүйл хоосон юм байна гэж байгаа энэ үчил санамсаргүй байдлаар аяндаа түүний амнаас гараагүй ахнэ. 그래서 마지막 솔로몬에게 이 말을 하고 있는 겁니다. Тийм учраас хамгийн сүүлд Соломонд хандан энэ үгийг хэлж байна. 내가 걸었던 잘못된 길을 너는 걷지 말라고.
Миний алгасан буруу замыг чи битгий туулаарай. 그래서 꼭 말씀을 붙잡고 살아가야 된다. Тэм учраас заавал үгийг л зуурж амьдрах ёстой шүү. 왜? Ягаад 주의 말씀은 내 발의 길이요 등이라고 말씀하시잖아요. таны үг миний хүндэх дэнлүү гэрэл гэсэн тийм ээ. 내 발의 등이고 내 길의 빛이라고 말씀하시는 거예요. Миний хүлдэх дэнлүү миний замдах гэрэл гэж хэлсэн. 야고보서 4장 찾겠습니다. Яаков 4-өөс харцгаая. 4장 14절입니다. 4-ийн 14-ийг хамтдаа уншъя. Амчин маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зуур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ. 우리는 내일 일도 알지 못합니다. Бид бүхэн маргаашаа мэдгүй. 우리는 이 세상에 잠깐 있다가 없어질 안개와 같은 존재들인 거예요. Бид бүхэн энэ дэлхий дээр бол хэсэг зуур үзэгдэж байгаа дараа нь арилах уур манантай л адилхан хүмүүс. 그럼 그 어두운 길을 걸어갈 때 Тэгвэл энэ харанхуй замаар явхад 우리에게 등불이 필요하잖아요. бидэнд дэнлүү хэрэг болдог. 그 등불이 뭐라고 말씀하고 있습니까? Тэр дэнлүүг нь юу гэж хэлсэн бэ? 주의 말씀이다. Эзний үг, 하나님의 말씀이다. Бурхны үг гэж. 그것만이 우리의 등이고 우리의 길의 빛이라고 말씀하시는 거예요. Тэр л зүйл бидний дэнлүү, бидэнд гэрэл болох нь. 예? 하나님께서는 우리의 갈 바를 가르쳐 보여주시는 분이잖아요. Тэгэхээр Бурхан бол бидний явах ёстой замыг зааж харуулдаг нэгэн. 우리는 우리 인생의 끝을 알지 못했습니다. Бид бүхэн амьдралынхаа эцэс төгсгөлийг мэддэггүй 이 байсан. 세상 마지막 때도 알지 못했습니다. Энэ дэлхийн төгсгөл ямар байхыг бид мэдэхгүй байсан. 우리가 죽음 뒤에 영원한 세상에 대해서도 알지 못했습니다. Бид үхлийн дараах мөнхийн ертөнцийн талаар ч мэддэггүй байсан. 근데 하나님은요, Харин Бурхан 우리의 길을 보여주셨잖아요. бидний замыг харуулсан биз дээ. 갈 수 있는 길을 가르쳐 보여주고 계시잖아요. Бидний явах ёстой замыг бидэнд зааж харуулсан. 예수님은 친히 우리에게 생명을 주시고 우리의 길이 돼 주시고 우리에게 희망이 돼 주셨습니다. Есүс өөрөө бид бүхэнд зам болж өгсөн, бид бүхэнд ам болж бидний найдвар болсон байна. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하셨잖아요. Зам үнэн ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэг төрөхгүй гэж айлцсан шүү дээ. 예수님은 우리의 천국의 길이 돼 주셨어요. Тэгэхээр Есүс бид бүхний дэважингийн зам болсон. 우리에게 생명이 돼 주셔서 영생을 주셨잖아요. Бид бүхэнд ам болж мөнх амийг өгсөн. 우리에게 진리로 지금도 인도해 주고 계시는 겁니다. Биднийг одоо ч гэсэндээ үннээр удирдах байгаа. 그렇기 때문에 말씀을 지켜 행하라고 부탁하고 있는 거예요. Тийм учраас үгийг сахиж үйлдэж хүсэж байна. 왜? 이것은 우리에게 너무나도 중요하기 때문에. Яагаад вэ? Энэ асуудал бидэнд маш чухал зүйл учраас. 그래서 야고보서 1장 22절에 보면 Тиймээс Яаков 1:22 дээр 너희는 도를 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд болцоо гэсэн. 말씀을 듣는 것 중요하지요. Үгийг сонсох нь мэдээж чухлаа. 성경을 읽는 것 중요하죠. Энэ Библийг унших нь мэдээж чухал. 성경을 깊이 묵상하고 공부하는 것도 중요합니다. Энэ Библийг гүнзгий тунгаан бодож, энэ Библийг суралцах нь чухал. 왜? 그것이 바탕이 돼야 Ягаад вэ? Энэ нь үндэс суурь болж байж 지켜 행할 수 있기 때문에. сахин үйлдэж чадах учраас. 그러나 Гэвч 앞에 것이 많이 이루어졌음에도 불구하고 뒤에 지키고 행하지 않으면 그건 아무 소용이 없는 거라는 거예요. өмнөх зүйлсийг нь сайн хийж байгаа мөртлөө энэ үгийг сахиж хэрэгжүүлдэггүй бол тэр өмнөх зүйлс нь ямар ч утга учиргүй гэдгийг хэлж байгаа.